하나, 둘. 아가 사마나 그다음에 본전자에 라마를 못해 다게 지을 뺀데 땡초라 근데 집에고는 제순들 그중 수중으로 zanzo서 저도 먼저 징계 좋아하니 자자 디갑라 수수 레 자라마 좋아라 세도 대대 당하지 그저 손들람 좋고 제신 동을다 좀 자주 사세 제르미는 시세 주는 것도 자주 자자 빈루도 시세 주잖아요. 근데 다들 정말 되체 베네수엘라만 되는 되체 어떻게 자자지 저 세트업체 어디 상계 최근 좀 탐제 중인 뭐 말씀드렸는데 제가 타지도 싸면 따지 드네마 두지카보마 파우제 차라고 타면 사베 디버드 디버 탐제 뭐 다섯 번째 내가 자신이야 그래서 다섯 번째인데 제가 먼저 스미트 사스는 거 같아 다 니바 지 수마 데카런니 랑다마 팀제 고싱에 텐전스 고 랑이 자와 고싱에 텐전스에 밀려 순제 또 봤다 산저 그건데 남 터진이 찾아와 저 계속 넣었어 람 랑다마 팀제 어찌네 어디 삼주 그리고 나도 삼주다 यो जुन पल्देन्छ बेलामा रिम्पोचे दागी सिगर पेमेन्ट देशनला कठिन भएको ने कुसुन्तिक भन्ने जुन शोक लाग्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कसरी सोच्नु पर्छ भन्दाखेरि यसको मतलब चाहिँ अर्थात श्रीमान मूल गुरु रत्न मेरो हृदयको कमल असमानमाथि विराजमान हुनुहोस् महान कृपाको साथ मलाई ग्रहण गरी कर्यावका चिता सिद्धि प्रदान गर्नुहोस् भनी चाहिँ एकदम हृदयदेखि त्यसरी चाहिँ सोच्नुपर्छ र त्यसै गरेर आफ्नो गुरुलाई एउटा ताराको जुन जेजुन्डोमा छ जेजुन्डोको रूपमा हेरेर र त्यसको सम्पूर्ण सिद्धिहरू आफूले प्राप्त गरेको भावना गरेर आफूले गरेको कर्यावकाचिका जुन तन मन वचनबाट गरेको सम्पूर्ण पापहरू चाहिँ हट्यो सम्झेर जुन आफूलाई अधिष्ठान प्राप्त गर्यो र पापहरू घट्यो सम्झेर चाहिँ यसरी चाहिँ सोच्नुपर्छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ 그래서 장수 수수도 뭐는지 저주도 뭐는지 아니 대받지도 뭐는지 내양 봐 뭐는지 어디 가서
그래 심지어 탐지다 안 좋아를 줬습니다. 나보다 나한테 핑계 가서 먼저 와 어떻게 तपाईहरुले हृदयदेखि यसरी गहिरो हिसाबले सोचेर चाहिँ परिणाम गर्नुहोस् मलम यक्सी गर्नुहोस् म पनि त्यसरी नै मेरो तर्फबाट चाहिँ तपाईहरुको लागि यसरी मलम यक्सी गर्छु र तपाईहरु आफ्नो हृदयदेखि चाहिँ तन मन वचनबाट राम्रोसँग आश्रय लिएर यसरी चाहिँ परिणाम मलम यक्सी गर्नुहोस् भनेर बताउनुहुन्छ
하다는 메모지 영어도 좀 되게 잘했죠. 생계 숨어도 시대에 주의해 마시다 주는데 하다 너무 좀 있잖아도 되게 좋아 생계 숨어도 제가 담을 듣는 이제 아마 얼마게 들어도 제가 좀 어떤 미가 돌아오고 이제 탐지게도 내가 주든도 그랬더니 너희 집에 농 요리스네. 너희 집에 농 요리스네. 뱀다네 간다 들은 간주롱이. 너희 집에 간주롱. 딱 그러네. 내가 생이 템플레이트는 님의 조직이 있다. 잔존함 된 그런 말씀 들어서 못해 정말 좀 그러세. 다 야니 갈수다. 강길고 강길고 룽제 रिम्बुजीले नाङ्सी गर्ने भन्नुभयो र रिम्बुजीले सोच्नुभएको थियो छाङचु लम्डेलको चाहिँ भयो भने राम्रो थियो भनेर सोच्नु भएको थियो अरे पहिला रिम्बुजी आफ्नै सोचमा चाहिँ अनि आज चाहिँ गम्भीरको लुम दिने भनेर भन्नुभयो आज चाहिँ कङ्ग्युरको आगम दिनुहुन्छ जुन पहिला चाहिँ त्यो दोजिचोबाको जुन आगम छ त्यो आज नभएर कङ्ग्युरको आगम चाहिँ गुरुले आज प्रदान गर्ने रहेछ दिने हुने रहेछ 이래서 가서 계산하는 마음 됐어. 주저지. 되네 가래 롱르기다 아금도 그다시 그세다 다 지금 나다 그래서 막 꿀렁 수게 막 중얼에 다 그런 들리지 다 가서래
다 라니 찍고 내가 그때와 거에 대화 내가 그때와 근데 거에 대화 동안이라는 시리 어딘데 다그 가서 제자지 제자 그래 다고 타락 방도나 거에 대화 방자래 동안이라는 시리 봐 지금 타베 될라 될 따바르지 돈이 대위나 그라 차 대위나 아니 타베 거부터 말이야 탑지면 거부터 말이야 제자다 다 타베 거부터 타바이네 랑이 찍부 타베 거부터 코를 줘 타베 거부터 타바이네 디다 지단 미지 가서 전쟁기 가져다 저 정말 하면 그만 더 봐도 잘돼 이래 따에 디 오늘 잔얘기 다 줬던데 말이야 오늘 잔얘기 말인데 오늘 잔얘기 다 줬던데 보다 셀 늦어버려 배워주고 어디 샘전 가져오래 샘전 당을 때마다 센스 샘전 당을 때마다 요래 랑스 찍으래 센스 좀 잘 돼버려. 제가 랑제베 제베 아니 야 토마디 다랑아도네 뭐 대사마요 동안이라 나도 밑에 동안이라 진짜 대사마이 봐. 아니 교환의 순대 때부터 동안이라 이제 더 많이 봐. 아니 거 토마 매번에 토마 매번에 어디 하다보들 그에 동안 자주지 뭐 어디 토마 매번 양대로 도와주기 냐외 동안 자주지 뭐 이다 동안 자주 미 동안 자주 하이 동안 자주 타만이 동안 자주 제가 봐줬는데 동안 자주 저 토마 어디 양대로 아니 더니 단단도 취하마잖아. 단도 취하마지. 아니 삼모동원이 마도 자주에 삼모동은 아니죠. 아니 무드네 누베 코알 무드네 타매봐. 저는 동안 빠도 매봐. 동안 거에 동안 저서 빠도 매봐. 가서 타매는 용어래. 대랑 진들도 총을 어디 다 라운드 총을 주다 어디 주다 निरन्तर म तपाईहरुलाई अझै पनि हाम्रो जुनसुकै क्रिया गर्दाखेरि आफ्नो कुलुङ जुन समुथान चाहिँ एकदम सफा हुनुपर्छ त्यसैले म तपाईहरुलाई यो लुङको आगम लिनुभन्दा अगाडि अझै म तपाईहरुलाई पहिलेको निरन्तर तपाईहरुलाई यसको बारेमा छोटो बताउने छु आगम जुन यो कुलुङ चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो र त्यसैले यो एकदम गम्भीरतापूर्वकले सोच्नुपर्छ र जति पनि कुलुङ यो सांसारिक सुखको लागि यही जीवनको सुखको लागि मात्रै सम्झेर जतिसुकै धर्महरू श्रवण गर्नुभए पनि त्यो एउटा लौकिक धर्म हुनेछ त्यसको चाहिँ यो सांसारिक दुःखकै मूल मात्र भन्ने छ त्यसैले यो संसारको चक्रबाट तार्नुको लागि हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ
र यो जुन कुलुङ छ हामीले चाहिँ अर्थात् प्रत्यय बुद्ध थर्पथोप्सी गर्नुको लागि कुलुङ लिए पनि त्यो कुलुङ थर्पथोप्सी गर्नेको मूल उद्देश्य चाहिँ त्यो आफू मात्र यो संसारको दुःख चक्रबाट मुक्त हुनुको लागि होइन, सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको लागि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ समुथान कुलुङ चाङमा लिनुपर्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि चाहिँ दुःखले अनादिकालदेखि आफू पनि अनादिकालदेखि यो छोलोकमा चाहिँ निरन्तर विभिन्न यो छोलोकभित्र जन्मेर विभिन्न चाहिँ रूपमा जन्मेर विभिन्न चाहिँ केवाहरू लिएर चाहिँ हामीले निरन्तर अनादिकालदेखि धेरै दुःखहरू भोगेका छन्। अझै पनि यसलाई राम्रो गम्भीरतापूर्वक नबुझेर यसरी नै यो सांसारिक सुखलाई मात्र सम्झेर धर्म यसरी चाहिँ श्रवण गरे पनि फेरि निरन्तर यसरी दुःखहरू सधैँभरि रहनेछ। तपाईँले कहिले पनि योबाट मुक्त हुने अवसरहरू प्राप्त गर्ने छैन। त्यसैले एकदम महत्त्वपूर्ण हो तपाईँले समुथान जुन कुलुङ एकदम चाहिन्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको निमित्त म चाहिँ यो धर्मको श्रवण गर्नेछु भनेर एकदम चाहिँ कुलुङ चाङमा पहिला आफ्नो मोटिभेसन जुन कुलुङ चाङमा बनाउनुपर्छ भनेर गुरु बताउनुहुन्छ। 대체가 말이 아니 란진지 용도 성체 란진지 용도 성체 란제버지니 아니 semjan 야바 당을 때 예다 당을 때 준을 당을 때 미당을 때 하당을 때 하면 버렸으면 탐자라님의 저 통화 매번 내게 동안 빠도 매번 영적으로 했어. 어때 시행거렸어. 란집부터 말했어. 다 되게 다 단단한 다 제가 말한 집부터 하늘 좋아. 오늘 자네 다 들려 주시다고 좀 제가 믿어와. 다시들은 또 지들도 와. 어쩌자네. 다 되가라. 저 삼절 네버째 좀 동아빠 뭐 영적 어디 뒤산서 좀 말해. 저 타마 매번에 오다 네게 동아빠 매번 영적 저 단두양 언제 제 맞잖아. 장주의 쌤들 동반 들 때문에 오다 단두양 무슨 배 쌤잘인데 무슨 깨지도 아빠도 매번 타면 영주야 오 뒤를 가서 랑스 랑진진 어디 저 어디 오 든데게 할래베 시안사보 빼면은 자네기 좋잖아다 가서 어떠스랬습니다. 그냥 쌈절 때문에 다 다르스. अनादिकालदेखि यसरी दुःख किन भोग्नु पर्यो त भन्दाखेरि सधैँ स्वप्रिय आफू आत्मग्रहको कारणले आफू मात्र सधैँ आफ्नै बारेमा सोच्ने आफूले नै स्वप्रिय आफूलाई नै एकदम चाहिँ आफ्नो बारेमा आफ्नो दुःखलाई मात्र त्यसो आत्मग्रहको कारणले गर्दाखेरि यो आदिकालदेखि चाहिँ आफूले पनि दुःख पाउने र सम्पूर्ण प्राणीहरूले दुःख पाउने मूल कारण सधैँ आफूलाई मात्र आत्मग्रहण बढी भएर आफूलाई मात्र प्रिय ठान्ने जुन स्वभाव छ त्यो स्वभाव जबसम्म हामीले बुझ्नु सक्दैनन् तबसम्म हामीलाई मनमा बुद्धिचित भन्ने उत्पादन गर्ने र शून्यताको भावना गर्ने अवसरहरू हामीले मिल्ने छैन। त्यसैले यो आत्मग्रह जुन छ त्यो आत्मग्रहलाई राम्रोसँग बुझेर त्याग्नुपर्ने हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। 제자는 다다 조제니 뭐냐면 조제니 인도네시아라 마블 공원에 그런 분이다 그렇지 말았어. 이내 양 아니 장주 쓴다 가서 담가 차상와 그야 체도니 약간의 가설에
소 주진게 더라니 나와 더 준다 말에 나와 그래 주스미나 가는 지금 어디를 지금 권한도가 아니 주진 더 패지고 공연전에 패제 잠자라 주진의 비도가 디 가서다 그래서 낙자 같은 저게 배 넘어지지 배 넘어지는 것도 되게 좋아했어. 정말 양생 좋아하는 그래 장주에 삼아지게 해서 내 대한 장주에 삼아 제 조지 로마 장주에 삼아지게 가서 소저 오토스 진도 산에 어디에 숨어봐. 저기 남다나 제자니 어디를 지자니 그게 인도네시아라 페이지 그래서 주시오에 삼죠. 이제 페 나수 잡고 술지 나수 디링라네 라마 슬렘베 냠친 안단 거라 루루도 마페제 라마 슬렘베 니 냠친 안단 거라 베 이제 지진 이냐 다와 가서 주스부터 두스 권에 깔아진 빌라베 이냐 단도 라마 가서 따서 제서 가서 다 냠제나 조트네 오토지 거서 이제 가서다 이제 라마 조제번에 되시다니 로마도 삼을배 야 그러지 앞에 아니 저 라마 슬림바다 로마도 삼마 마 가져다 조제라 그러지마 배 어떤 네스타디나레스 간다데 어디 전주 들로 가라 로준이 링라니 장주 승지 그래서 다 용도 다 내가 내게 되는 주간잖아 두시간잖아 대바 따다 내게 심어지는 따다 바로 나중에 오다데 장주 승비다 당아 용수 저완 라마 쓰는 반에 조지 토레스 제자는 다 조지 라마 가르 자다 납주 지금 망우죠 라마 교회신이 어제는 진짜 라마 슬링바 장주에 쌤 그래서 라마 슬링바 sonzani lama chiki nane lama damanya raji tata lama silama kunyo de kaso ta pake kaso de 지금 lama silingbe chen tuzakarani jilang shuma tanga cha tamajar ode yashin ode la tinlo sawa silinen koris pe kaso 제자 라마 되게 난 저도 라마 담아라기다 소도 아니 조지 쓰는 거를 자라마 यसरी चाहिँ हामीले धर्म श्रवण गर्नका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा भोट जुन घटेको घटनाको बारेमा जुन लामा अतिशाले चाहिँ आफू स्वयं एउटा बुद्धिसत्व भएर पनि उहाँले चाहिँ श्रवणको लागि धर्मको बारेमा बुझ्नुको लागि धर्मको श्रवणको लागि बुझ्नुको लागि चाहिँ 13 महिनासम्म चाहिँ यसरी समुद्र पार गरेर चाहिँ धर्मको लागि खोज गरेर गुरुको खोज गरेर खोज्नु र धर्म श्रवण गर्नु भएको कथाहरू यसरी जानुभएको थियो र लामा जो आतिशा चाहिँ यसरी चाहिँ जो 13 महिनासम्म चाहिँ यसरी चाहिँ गुरु खोज्दा फेरि उहाँको गुरु लामा सिलिङ बालको धेरै 13 महिनापछि भेट भयो र लामा सिलिङ बालले चाहिँ उहाँको यसरी उहाँ स्वयं बुद्ध सत्व हुँदा पनि यसरी चाहिँ लामा सिलिङ बालले उहाँलाई स्वागत गर्नुभयो र सम्पूर्ण यो बुद्ध सत्वका आगमहरू चाहिँ लामा सिलिङ बाबाट लिनुभयो र जो आतिशाको चाहिँ धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ त्यसमध्ये धर्मरक्षिता चाहिँ लामा सिलिङ बाको जुन चाहिँ धर्मरक्षिता चाहिँ प्रमुख गुरु हुन्छ लामा जोज पल्देन आतिशाको 156 वटाभन्दा बढी गुरुहरू उहाँले चाहिँ लिनुभएको थियो उहाँ गुरुबाट सिक्नु भएको थियो भनेर बताउनु भएको छ 일단 라마 슬링베 송화했어.
닭제 자와는 랭이 자와인데 양도 길을 최신 소원했어. 라마 쓰는데 닭나 저 랭이 자와인데 랭이 동안 탐지가 랭이 자와서 동안 탐지가 자와. 자세히 제가 랑지몽 왔으니까甚至탐지를 내게 동안 빠도 명주. 네 비자 다 란이 파지 그 세바 돈지 빼나 자랑 잘 집에 가블라 장 집에 가라 또 고하는 맞던산 딱이 자주 자부대 가자 부서 자주대 카드 전부 주도 아마고 가면 자자 아마되게 진짜 지금 말에 망구도가 네 뒤 주런데 양 부지심 네 부셔와이는데 가서 강물보다 가야 그 다음에 심자 심시야 정말 자상한 시에서 말해 대부분이 가는 말로 야 줄어주지 야 뭐지요 야 가는 말로 야 줄어주지 야 뭐가 망무도가 자자 다들 니만이가 되는 지기도 와 바발라마 젤라마 다들 다가라 삼상다 라마치 다들 물을 세베 디 코나 아데 아마도 코나 정압자 무든들 제제 현다게 사야 현다게 사야 정압자 근데 뭐지 세베나 근데 내봐야래 대단 그래 근데 정말에 미우를 제외이네 동아보다 봐 미우를 제외인 동아보다 다보다 안에 가서 말에 가서 뛰는 영줄기 레다 그래서 영어제 뛰는 다베드보다 동아보다 다 밀제외인데 가서래 깨서때 가서 너다지 속 너다지 나서다 먼저 요등에 아다 버스 설수다 나서다 먼저네 안데 다 캔슬로 소보나서다 먼저네 요등에 네 가서 랑라 나도 포트 지금 사는 지금 다나 지금 배는 안되네 그러다 네 그래 배너서 좀 망주 문게 망주다는 주도 배만 무슨 일에 가서 배너서 가서 그래 남영다시가 아프리카 또 rumbatik yürü çıkmış rumbatik besim setan 제는 모두 남균에 rumbatik rumbatik 아프리카 그라운드 와 나한테 대안이 저라 아프리카네 제가 아프리카지 지금 뭐 지금 자세대요 그래서 자세면로 지금 유도 좀 이제 사람 맞아 말다 여보 딱 벌 세tan 어디리오라 다든지 아마치 어디로 뭐 제들 농가들 제아도 내나 담아보다 네 소리 내가 좀 뭐 들지 답을 줘 영화 주딩이 되고 영화 주딩이 되고 나 랑이 밀제가 이네요 나 랑이 봤으면 너도 제셔봐도 심지신게 뒤 디월다 뒤주다 때네 안에 심지신 투랑 나오지 와. 네. 제 정말 좀 알다. 망불 오 진짜게 무지 세베 주든 영어를 예 저쪽 망부 신이 투랑 세. 랭파 제가 나 제가 너 제가 신이 투는 짱
당당신이 나디 가자 그런 것이 다 심지어 세비 디 제발 규定되고 뒤 공시 줘라 제발 규定되고 제 바자 사자 제 바자지 어디 야 왕벌아 가자 왕벌아 제 바자 사자 라야 바세 바 심절 내겨라 라야디 바자지 라야 바 심절 내겨 바세这소세 무든다 소세 sem 조마당나 최지 마치나 오다 메세 또 콜 타면 무슨 소거래 담배 제 맞아 다른 안도 최제외가 마치나 오다 딱견이 가서래 통화해 봐 동안양고 동안들에서 내양을 셀내게라 심지세로 뒤에 봐자 되겠는데 그때 왕인데 그래서 셀 디고야 봐 그런 게 연행 그 오메도 셀까지 고맙고네 디고야 봐 하고네 라마 고맙고야지 아니 작두샤디 디고야 봐 하고네 라마 작두샤가 저거 되는거다 어디를 제가 제발 규정이 되고서 대한테 대마지 마다 대마마 미치네 미치 바바바 다와서 양 무슨 어디 내는 레이지 사고이나 심지 세이나 오 제대로다 빼빼가라 그냥 뻗으면 누가 타면 가지고 두 차와래 자장 심지 심지 세이나 오, 든지어래. 빼. 깔아. 오늘 뒤에 가져다, 레, 가자, 시, 삼바, 주라, 타두, 시, 어디, 레, 어디자? 제자장 장이지나 어디 두시어를 가서래 남에게 두는 것은 대 어디 그러와 제가 민가와 남에게 두는 것은 대더니 밀제외에 답에대보다 제발 규定중에 쟤는 하다 쟤는 양줄 제발 규定쟤는 양줄래 아니 오도세 대정만 이슈마 어디 대지마다 정말 오다지 비게 그래 최 맞제부터 최 사버도 좋아마데 봐도 어디 소세 또 타메 어디 명예를 시스템을 좋아도 정말 레직 제베이나 어디 되고베 타메 명과과 오 고아 타메 그것도 고아 담을 동안 용가지고 저기도 와 어디 섬을 야고다고 그래 뒤 제외는 동대 딘데 맹게벨 레지 맹게와 주라 소트 맞진 레미산 주인데 그래서 이제 장왕가자치도 나도 노서로다 어디 제만 딘데 되게 잘배 하던 제목이지 세공이지 대지 잘배 뱀미스 쉐공은지 디버디 이게마 능매도 제작을 와 다들 예보다 하고 와서나 델라 주얼베 쉬우지 전화 잡아 쉬우지 어때 자주도 딘디보다라 뭐 좋아하니 되게 개와 가서 다 빵전 개와를 쉬었대 망쳐만 개와치도 어때 되는 거래 야 어때서 लामा सिर्लिङ बरले चाहिँ संक्षेपमा यसरी बताउनु भएको थियो दागचेन्जिने दुङ्गल खिचावा भनेर चाहिँ जुन आत्मकथा छ
त्यो सम्पूर्ण दुःखको मूल नै त्यो हो, जरा नै त्यो हो। जब आफूलाई एकदम आत्मग्रहले हुन्छ तब सम्पूर्ण दुःखहरू यसरी पैदा हुन्छ भनेर संक्षेपमा बताउनु भएको थियो। हामीले उदाहरणको रूपमा हेर्न सकिन्छ। एउटा चरालाई एउटा उदाहरण हेर्ने भने चाहिँ जुन चराले आफ्नो जुन चराको आफ्ना बच्चाहरूको निमित्त, त्यो बच्चाहरूको सुखको निमित्त र त्यसको आफ्नै त्यो बच्चाहरूलाई एकदम राग, आफ्नै बच्चालाई एकदम चाहिँ राग भएको कारणले र त्यसकै लागि चाहिँ जो धेरै प्राणी सानो सानो किराहरू चाहिँ दिनमा धेरै किराहरू मारेर त्यो बच्चालाई चाहिँ यसरी खुवाउने गर्छन्। वास्तवमा कर्म चाहिँ सजाय सिधेपछि यस्तो हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो चराले कति दुःखहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ, किनभनेदेखि त्यसले एउटा किरा मार्दाखेरि, सानो एउटा किरा चाहिँ त्यसरी मार्दाखेरि उसले 500 जन्मसम्म चाहिँ उसले आफैलाई पनि यसरी फेरि अरूले मार्ने हुन्छ। त्यसको पापको चाहिँ फल पनि यसरी भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै उसले निरन्तर जीवनभरि पाप गर्नेमा उसले जुन क्रम चाहिँ उसले सजाएको हुन्छ, त्यसैले उसलाई कुनै पनि अवसरहरू पाउँदैन। त्यसरी निरन्तर उसले चाहिँ त्यस्तो खालको पापहरू गरेको हुन्छ। त्यो हामीले सोच्नै नसक्ने, बिचारा कति पापले चाहिँ यसरी गर्नु परेको सोच्नै नसक्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यही युङ्गिर्गीले भनेर जुन हेतुलाई हेरी बोक्नुपर्ने कर्म, त्यो आफूले गरेको कर्म चाहिँ हेतुले गरेर बोक्नुपर्ने कर्महरू यसरी चाहिँ बोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी धेरै जन्म त्यसरी चाहिँ दुःखमा दुःख लिएर पनि फेरि जुन मनुष्यको रूपमा लिँदा के जन्म हुँदाखेरि पनि त्यसरी नै धेरै दुःखहरू प्राप्त हुन्छ। र त्यसै गरी छवा युथुन्की डेबु भनेर गरेको कर्मको अनुसारको फल चाहिँ जस्तो त्यो गरेको कर्मको फलको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो छावा गीतुनको लिए जब धेरै जन्म 500 जन्मपछि मनुष्यको लोकमा, मनुष्यको जीवनमा पाउँदाखेरि पनि फेरि धेरै रोगहरूले एकदम दुखित भएको ठाउँमा पाउने, जस्तो एकदम विभिन्न किसिमको रोगले ग्रासित सधैँ दुःख पाउने, अरूले सधैँ दुःख दिइरहने, कष्ट दिइरहने त्यस्तो चाहिँ ठाउँमा जन्म लिनुपर्ने हुन्छ, जन्म लिन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले अनादिकालदेखि हामीले पनि आफ्नो आत्मग्रहका कारणले धेरै पापहरू सञ्चय गरेको हुन्छ र त्यसलाई हामीले भेलाइमा बुझेर त्यो आत्मग्रहलाई त्याग्ने प्रयत्न गरेन भने हामी पनि यसरी निरन्तर संसारको दुःखमा चाहिँ फसिँदै निरन्तर विभिन्न चाहिँ जन्ममा चाहिँ विभिन्न लोकमा जन्मेर विभिन्न दुःखहरू कष्टहरू भोगिरहनु पर्ने हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। 제발 유딩이 되고 영화 유딩이 되고 깨는 줄래 말지 레데 깨는 줄래서는데 가서 레미아 줘봐 시 동준년 줄래 사깨는 줄 렌다신 레서 어디 된다래서 영화 유딩이 되고 말았어. 제발 유딩이 되고 다 밀제베네 다고 되고 어데스 네 집에 가서 다 송절 된지 내나서 가이네 베레 멜 데 멘티 porque 나서서 배 멘티 레디 이냐 이니 디세비나 양디 나다 신다야 랑제 진리 오 맞춰버죠 또 진리로 그때 시작하지 세비나 담기 사트라지 말 삼조 두루드는 가마리 사트라지 양 미들 투가 말이 미들 사이드 이펙트 인지도라 사이드 이펙트 수가
어디가만 속죄비 되버래. 속죄가만 사이드 에펙트 요하디 맨다 사야도는 세븐데 포고야오디 어디가만 속죄비 때문에 되버래. 그 사이드 에펙트 요하디 어떻게 그런다. जुनसुकै काम गरेर चाहिँ अघिको भने जस्तो जुन चाराहरूले त्यो कर्म सजाएको हुन्छ जो मनुष्यमा जन्मिँदाखेरि पनि त्यसरी नै चाहिँ मनमा एक प्रकारका सधैँ मार्नु खालको चाहिँ सोच आइरहने अनि कुनै करुणाहरू नजाग्ने अनि मार्नु सोच आउने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ युतुकी डेबु भनेर हेतु अनुसारको मा बोक्नुपर्ने फल युतुकी डेबु भनेर युतुकी डेबु भनिन्छ। त्यसैले र त्यसै गरी कुनै पनि रोग व्याधिले च्याप्दाखेरि पनि त्यो आफूले जुन सेवन गर्छ त्यसले पनि त्यो औषधिले पनि आफूलाई नलाग्ने जुन प्रकारका रोगहरू हामीलाई हुन्छन् त्यो पनि एक प्रकारको आफूले गरेको पहिलेको पापको युथुनकी डेबुको एउटा फल स्वरूप त्यस्तो हुन्छ भनेर त्यो युथुनको डेबुको बारेमा विस्तृत रूपमा बताउनु भएको छ। रे न्युवा जुदेसना रे ते थरी ता रे सिन्जे थुन्ड्रेने जिमी सुइने 동대인의 주인의 노지기나 디노지기나 디 영아마 랑기 바셀 노버티베 디브레스 미수지 동대인의 데사 미르자 선저tun로 두라인의 조마인의 어디 여기 날 셀 심지 셀 너버데 디브레스 자 그래서 영어 주딩이 되었다 심지 신랑 왜 가서다 녀다 세다 그러나 레스는 녀도 루다 레라 가서래 미견 잡아다 간다보다 다 가래나다 종하나 죽었다 가다 투대 잡아다 신당 투 잡아다 다 가래나 갔다 가래다 어디다 영화 주된 데스 어디 드린 야티네 장아말 랑semden라 도한 양조라 오디 두레스 버스 대리는 냐데 농화 진짜 대리는 용가데 신데 싱그랑 나버데 용가데 장아마 랑시안 나버데 두레스 오디 용화 주딩이 두스 오두레스 त्यसै गरी हाम्रो यो जीवनमा जति पनि घटनाहरू गर्छन् जति पनि आफूलाई चाहिँ अरूले चाहिँ हानि गर्छन् अथवा कुनै पनि भूत पिसाबहरूले हानि गर्छन् अथवा आफूलाई कुनै पनि सानसाना किराहरूले पनि आफूलाई यता हानि गर्न आउँछन् जुनसुकै व्यक्तिले आफ्नो मनलाई चाहिँ विचलित बनाउँछन् मनलाई चाहिँ चिन्तित बनाउँछन् बाधाहरू पुर्याउँछन् यो सबै कुरा चाहिँ राम्रो गम्भीर हिसाबले सोच्यो भने यो एक प्रकारको आफूले गरेको कर्मको फल हो। यो एउटा युथुकी डेबु आफूले गरेको कर्म अनुसारको फल हो वास्तवमा भन्ने हो भने यो आफूले पूर्व जन्ममा गरेको कर्मको फल आफूले भोगेको हो। यसले यसरी चाहिँ एकदम गहिरो हिसाबमा गएर मनन गऱ्यो भने यसरी हामीले बुझ्न सकिन्छ यो आफूले गरेको आत्मग्रह आफूले पहिल्यै पूर्व जन्ममा गरेको फलस्वरूप आफूलाई यो जन्ममा यसो दुःख कष्टहरू फेरि आफूमाथि आइपर्ने हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। 니들 판을 맞춰 가양 손에 제스 준준하나 제스면 쉬어야 돼 송아서 어디 섬나 샤고르스 니뭐 뒤고르스 진이 강전나 야자 버렸어 저딱 버렸어 탱고르스 그다 뒤 일이 미치나 미치게 칸에 지금 라바이네 가이네 콘을 사와서 가이다가 망불라 니 뭐다 버렸어 피기랬어 강전나 야자 버렸어 이 약부지 주제 그다 니들 판을 맞으면 가양 손에는 지대스
어디 죽을 때 진짜 개져버렸어. 대지는 서베 대지는 컨트롤 짜는 거 말했어. 제 하고이나 제 제마이나 제가 판을 마시는 간트는 지대. 나랑 파셔는 나 제마나. 나스도 저하면 집을 내가 말해. 제 계산 괜히 다 준주가 저하면 저 자만 뭐 주자만 저 정도가 치워까 다가 라기 셀은 저 재면은 대다 판나마제나 가양 수능 미지대 쑥한 게주 런네게 정말 셔버대 하고 셔버대 나도 남아산이 시기 심하래 렌드시아지 यसै गरेर शान्तिदेवका जुन जुन्जुमा यसरी बताउनु भएको छ छिदरा फेनु माचेना खायाङ 가양 춘네 미체대 가양 딱다 수강 춘네 미체대 수강 좀 나와 제대로 말했어 चाहिँ बताउनु भएको छ यो आफूले उता चाहिँ कुनै पनि चाहिँ दुःख नदियो भने यता यसको कहिले पनि आफूले दुःख बोक्नु पर्ने हुँदैन भनेर यसको मतलब यसरी बताउनु भएको छ जुन छेउमा यो तपाईँको आफ्नो डेली जुन नोटबुक छ तपाईँको आफूले बोकिरहने बुक छ त्यसमा लेखेर राख्नुहोस् र आफ्नो सिरानीमा राख्नुहोस् सधैँ सोच्नुहोस् योलाई जब आफूले दैनिक जुन अभ्यास गर्छ त्यसको क्रममा सोच्नुहोस् र आफूले कुनै पनि दुःखहरू आइलागे केही भयो भने यसलाई एकचोटि हेर्नुहोस् मनन गर्नुहोस् र यो जति पनि आफूले पाएको दुःखहरू सबै आफ्नै प्रकारको कारणले भएको हो उता जबसम्म दुःख दिँदैन यता कहिले पनि आफूले दुःख लाग्दैन भन्ने कुरा सधैँ मनमा मनन गर्नुहोस् अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो भनेर बताउनु भएको छ 다 이런 같은 메시나라 미지게 콘라 사이는 미지게 랑라 강내 생기지 라베네 가다 가 투데를 잡아이네 가뭔가 가르치네 지금 미지게 따단 배 가져와라 나자서 미야 나갈 때 넘부야 그지 랑마 뭐부지 랑마 가져와라 뭐부지 봐 때지 오 저는 저번에 가이네 수다를 가르쳐네 오, 람사, 그 제거를 람사, 오, 내가 네, 잘 넘어지면 되버려. 가양 주는 알아, 너들 판을 맞춰서 가양 주는 이제 때, 어디 제거를 이러지. 람사, 된다, 빼면서 야가 쌤 시대, 어디 쌤 시대, 쌤 대화 시대, 공로상 말해. 또 공로상나, 야, 공로상, 이 양자. 샘대처럼 나와졌니? 대지우디 껴왔지. 대지우디 야 망보라. 제 뒤에 망보다 껴왔지만 아주 명가하지. 탐해봐 명가하지. 시기라. 제대로 남사 고려서도 야 말이. 샘 시대면 이래. 가라 가버려 저한테 내 얘기 주고 있어. 내 얘기 주고 나 랭나마 sab주서 샘 시대 제가 와 어떤 시대 जुन यो शब्दलाई अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शब्दले लेखेर मनन गर्नुहोस् जब कुनै पनि अरूले आफूलाई हानि गर्छ कुनै पनि प्रकारका अपशब्दहरू बोल्छ तपाईलाई मनमा कुनै पनि दुःखहरू आइलाग्दाखेरि यसलाई सम्झिनुहोस् यो शब्दलाई सम्झिनुहोस् जब आफूले उता हानि गर्दैन तबसम्म यता कहिले पनि हानि हुँदैनन् भनेर आफूले गरेको कर्मको फल हो सम्झेर यसलाई आफू जुन प्रकारका रिस जुन प्रकारका मनमा आउँछ त्यो आउने छैन यसको कारणले र तपाईँ कुनै पनि कार्यमा यताउता जानुहुँदा तपाईँले अनादर गरेर तपाईँ एउटा आदरशील व्यक्ति भएर पनि तपाईँलाई अनादर गरेर र तपाईँको मनमा एक प्रकारको खिल्ला दुःख हुन्छ त्यतिखेर पनि सोच्नुहोस् मनमा यो कुरालाई जबसम्म मैले अरूलाई यस्तो गरेको थिइनँ तबसम्म मलाई यो हुने थिएन यो मेरै कर्मको फल हो भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँले मनमा कहिले पनि त्यस्तो दुःखहरू आउने छैन र तपाईँले त्यस्तो दुःख नआउने र त्यस्तो रिस रागहरू नफैलिएको कारणले तपाईँले निरन्तर त्यस्तो बोक्नु पर्दैन नत्र भए तपाईँले फेरि त्यसरी नै रिस बोकेर चाहिँ मनमा चाहिँ पाप बोक्यो भने फेरि जन्म तपाईँले फेरि निरन्तर त्यस्तै फलहरू बोकिरहनु पर्ने हुन्छ त्यसैले त्यस्तो चाहिँ सधैँ त्यो जुन बताउनु भएको छ त्यसलाई सधैँ यसरी मनन गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ 어디 빼 하고 된 거였어.
티 심어 낭만산 저기 냐는 게 심어랬어. 티 제나 반너야 짜는 말았어. 팔성내처럼 너너짠 지금 말았어. 서버 그게 서버가면도 봐 너무 짜는 말았어. 가서 단동 뒤가라 인지지그랬어. 생계 랑 너버자데 나 랑기 샤라 너버집에 되이마 하고서나 오다 띵제 성타지 랭에마 사지 랑라 그런데 이제 랭에마 사지 뒤에니 가서 난다 미르와 하도 되네 아니 가서 내송 냐와 양통나 마젠라 어디 지고 냐와 다 양들 마사바나 양나 마사지 통나 상로가 어디 배사데 냐나 마드라고 어디 나 미르와 어디 랑 너제 레사니 어디라든지 마냐올 때는 제가 어디 상발 드리니 제주 거들이 동아바다만 영가지 랑기세부터 랑나마 파노바자와 제다 넘어져 때네 오다 다를 그 수넘어제 테라테 들레만가 사타 테라테 냐월 때로 미유네 봐라 미유네 봐 미유 데모도 미유 냐월 때로 어디다 닝지죠 아주 제가 닝제베 가서래 고르제다 파사 넘어제다 파사 어디 닝집에 가서 점이나 어디 닝집에 빠다만 되고 있죠 어디래 यसरी तपाईले चाहिँ जब त्यसरी चाहिँ यो जुन शब्दको यसरी चाहिँ अभ्यास गर्नुभयो भने यो नै जति पनि धर्मको तपाईले अभ्यास गर्नुभयो सिक्नुभयो श्रवण गर्नुभयो यसको मूल प्रमुख यसको निम्बु नै यो हो र तपाईले योलाई चाहिँ यसरी अभ्यास गर्नुभयो भने र यसले राम्रोसँग बुझेर अभ्यास गर्नुभयो भने अरूले तपाईले कुनै पनि यस्तो हानिकारण गर्यो अपशब्द बोल्यो नराम्रो शब्द बोल्यो अथवा अनादर रूपले हेर्यो दुःख दियो त्यस्तो भयो भने तपाईको मनमा रिस राग जगाउने कुरा उता जाऊ त्यसको सट्टामा तपाईलाई करुणा जाग्छ बिचारा उसले नबुझेको कारण हो भने त्यस्तो खालको एक प्रकारको करुणा जागेर आउँछ तपाईलाई रिस उड्नेको कुनै पनि मौकै हुँदैन र त्यस्तो सधैँ मनमा करुणा जागेर आउँछ रिस उड्ने भन्ने कुरै हुँदैन त्यसरी नै त्यही नै मुख्य अभ्यास हो तपाईले जति श्रवण गरे पनि जति भोगे पनि यसको प्रमुख जुन लिम्बो छ त्यो चाहिँ यही नै हो यसरी चाहिँ अभ्यास यसरी बुझेर अभ्यास गर्नुपर्छ त्यसो गर्नु सक्यो भने रिस उड्ने कुनै पनि मौकै हुँदैन सधैँ तपाईँ मनमा करुणा जागेर आउँछ भनेर बताउनुभएको छ 그때 zamlin나라 마제 당보 마제 니버서 마제 당보 사야지 그 미지를 되는 종아수가 미지 고다 가서다 사마도 자 공로원 기다 그래서 자도 공로원 기다 그래서 어디서 못 듣고 살다 먼저 당보 사야지 걸걸걸 수제 진짜 어떻게 잡으다 제가 정말 배수 중라도 마 가서 가짜를 못 듣는 가인다 이 가짜 지지를 못 와봐 이자리다 스페인다 지지서 마루 배수 나 데빌라 마수 지지 아들도 와서 소복 살아서 소복 홀랜드 소복이 온게 전세 가 망고지 가래 루마모 시우지 소복 온게 전세와 자간데 그래서 지대베가 잠불리 데빌베 루모도 찌기 사 어제 자들와 제가 어디 벌타나고 그뭐 자가 인지요 어디 저는 다 가서래 어디 지금 너도 쉬와
제다디 체리기 가서 가서 디그리 하버드 유니버시티 캠브리지 유니버시티에 가서 저저베 디그리 와 통보제베 되네망부터 개방하고 주네 드니네 콜렌다 하마와체 다와카네 좀 동아카네 하마와체 다 개발시고 집에 계다시고는 렌다 하마와체 남바사게 저 렌다 하마와체 다와카네 자마와체 제다 소를 나와지거나 파소를 나와지 남자매서 사도 동안에 주 그러다 되지 때지 먼저 남자도 그 동안에 주 미리 밖에 동안에 주 어다 가이나 지금 그래도 와 정말 자자 정말 냥다 강다도 두스레 자자 그래서 타는 이제 렌디고 신강을 됐나 남신의 climate change 대상 셈는 걸 봐. 셈 개화게 하는 그 듀대와 이걸 봐. 셈는 거들 듀 동아용 걸 봐. 어느 남시다 가리네. 대하고 가자다 강게 되게 또 생이 상대 마시나. 생이 상대 마시나. 너도 동아 시험되게 저도 더면 기내 참 생이 상대 마시나. 어디 강에서 정벌이나 강에들에 하고서 정벌이나 동안 강에 슈 자가망부 벌써 수제 자가바로 아니 소사이티 볼바바바다서 뭐 그러나 어디 상월 어디 생의 상대 마셔나 어디 뒤도담도 생의 영가들한테 생의 영가 마셔마죠 추론의 영화도 모두 생의 영화들 마셔마죠 차단 뒤도 제밥을 안 해도 꼰절합니다 차단 랑을 하거나 누가 차단 랑을 해도 아니 그사 산지게 타바 그사 년제 지하라 타바 람든지 타와 랑라라고 쉐버지 어디들이 차단 라운드가 차단 랑야 보자 학교에 봐 점을 믿으니 제메 생에 믿이 대 랑야 학교에 말 어디 아들 यसै गरी यो संसारमा जति पनि समस्याहरू उत्पादन हुन्छ समस्याहरू आइपर्छ जस्तो कि संसारमा चाहिँ जुन विश्वयुद्धहरू हुन्छ जुन विश्वयुद्धहरू पहिलो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध यो सबै कुरा कारणहरू पनि सबै चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा व्यक्तिको कारणले गर्दा एउटा व्यक्तिले चाहिँ यस्तो कुराहरू नबुझ्दा यस्तो चाहिँ कर्मको फलहरूको बारेमा यस्तो नबुझ्दा चाहिँ जुन अभ्यास छ त्यस्तो अभ्यासहरूको बारेमा नबुझ्दा अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि यस्तो संसारका ठुला युद्धहरू हुने गर्छ यसले संसारकै मानिसहरूले दुःख पाउने गर्छ र यसै गरी संसारमा हामीले देख्न सकिन्छ जस्तो चाहिँ विश्वविद्यालय जुन प्रख्यात विश्वविद्यालय जुन क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय छ हार्वर्ड विश्वविद्यालय छ त्यस्तो विश्वविद्यालयबाट चाहिँ शिक्षित पुरा गरे पनि तर उनीहरू जुन कर्मको फलको जुन कुन कार्य गर्दाखेरि सुख हुन्छ कुन कार्य गर्दा दुःख हुन्छ त्यस्तो ज्ञानमा उनीहरू अज्ञानता हुन्छ त्यसै कारणले चाहिँ उनीहरू सानोतिनो अरू देशहरूले सानोतिनो आफ्नो चित्त अनुसारको क्रियाहरू नगर्दाखेरि दुःख दिने त्योमाथि हमला गर्ने त्यस्तो क्रियाहरू मनमा पैदा हुन्छ सोच त्यसरी चाहिँ धेरै प्राणीहरूले दुःख दिने खालको हुन्छन् त्यसै गरेर कुनै समयमा चाहिँ यो मङ्गोलियनले पनि यस्तो चाहिँ देशहरूका उता खाएको र त्यसै गरी इन्डियाले पनि धेरै वर्ष चाहिँ ब्रिटिसहरूले यसरी खाएको एउटा व्यक्तिको सोचबाट नै उत्पन्न हुन्छ एउटा व्यक्तिले राम्रोसँग चाहिँ जुन कर्मको बारेमा जुन कर्मबाट चाहिँ दुःख प्राणीहरूलाई हुने दुःखको बारेमा चाहिँ बुझ्न नसकेको कारणले चाहिँ यसरी संसारमा अनादि दुःखहरू
पैदा हुन्छ। यो संसार एउटा दुःखै दुःख, जता पनि दुःख, अशान्ति हुने पनि एउटा एकवटा व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीपूर्वक नबुझेर आफूले चाहिँ यस्तो आफ्नो मनलाई कसरी बासमा पार्ने यस्तो चाहिँ अभ्यासहरू नगरेको कारणले उत्पन्न भएको सम्पूर्ण समस्याहरू भनेर बताउनु भएको छ। 学长他真的谈的人这个上来当然啦，我让你现在那这面呢，是看的是让我接触个嘛的，我接触个嘛的，哦，这样我先呢，好几个小时，他动啊从那吧，他对我让你现在碰到谁了，看到。我让下来，那么也喷不起了，我就谈到心里上喷不起过来，让自己过来，我让你下来喷到起了，谈到让了心里喷到起来，几过来，自己过来，我还过来，是个家工作的，就是还个什么的。यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाईले जहिले मनन गर्नुहोस्। यो चाहिँ आफूले चाहिँ अरू प्राणीलाई कहिल्यै अहित गरेन, दुःख दिएन भने आफूलाई यता दुःख दिने कुनै पनि सम्भवै हुँदैन। यो एउटा एकदम गम्भीर कुरा हो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसलाई एकदम विचारपूर्वक सोच्नुहोस्। अरू प्राणीलाई तपाईले पूर्ण जन्ममा हित गरेको छ भने तपाईले त्यो प्राणीले तपाईले कुनै हिसाबले तपाईले यो जन्ममा तपाईलाई हित गर्नेछ र आफूले गरेकै कर्मको स्वरूप आफूले चाहिँ यता सहयोग दिनेछ, हित गर्नेछ र तपाईँ हामी सधैँ खुसीको खोजमा हुनेछ। त्यो खुसी चाहनुको लागि साँच्चीकै यस्तो सहयोगहरू हामीलाई चाहिन्छ। त्यो सहयोग नै आफूले गरेको कर्मको फलस्वरूप आफूले प्राप्त हुन्छ। आफूले जति पनि अरूले यता हित गर्ने, साथी गर्ने त्यो हो, त्यो सबै आफूले पहिलो जन्ममा आफूले उता राम्रो गरेको फलस्वरूप आफूले त्यो चाहिँ प्राप्त गरेको हो भनेर बताउनु भएको छ। 이 고물을 대비 전주 생기 되어래. 저다 예, 내가 맞장거를 맞아 주지다나 저러나서 내년에 스징이 탑에 가와서 뭐야로 간다 파다 마다 인식 줄배 달랑어 팸을 제발 줄바이 선대 대다 남라니 제발 소화 유월 차스 다 간다 선대나 랑게 파다 마다 빙자자 진데 나 랑라 팸을 제라 제자 아니 제자 저자 다리 있는 선대 전화를 봐 거기 제발 소화 거기 제발 좀 질린 자리 어디 저거레스 어디 쉬다 जुन गुम्बुलुन्डु नागार्जुनका जुन छाउजुसेम्बी देवा भन्ने यसरी चाहिँ बताउनु भएको छ। जुन तपाईले भर्खर सरदाय गुरुबाट तपाईले जुन अब आगम प्राप्त गर्नुभयो त्यसको मतलब तपाईले पुनः जन्ममा तपाईले जति पनि धेरै चाहिँ आफ्ना माता पिताहरूले आफूलाई यही जन्ममा जति पनि आफूलाई हित गरेको छ त्यो सम्पूर्ण हितको सधैँ हामीले बुझ्नुपर्छ। आफूले चाहिँ त्यसको चाहिँ हित गरेको आफूले चाहिँ सधैँ भावना गर्नुपर्छ र तपाईले पनि उता हित सधैँ त्यसको हितको चाहिँ फिर्ता जो आफूले उता हित गर्नुपर्छ त्यो सम्झेर सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो माता पिताको स्वरूप हेरेर सधैँ हित गर्ने प्रेरणा गर्नुपर्छ भनेर जुन नागार्जुनको जुन त्यसमा यसरी बताउनु भएको छ। 11절 semjeni nyama me dunamla daga dung chimbatul 대신 대화 chimbatul 자 11절라 다 khoa sipati 전을 빼셔 그래서 전을 빼 전라 전을 khoa sip아 11절 semjeni nyama me dung nyama me dung 집에 또 아빠 뭐 양대로 어 때래
서서 나 서서 전달을 넘었대 동안지 정말 동안지 여러 제자 대리 더 혼자라 나랑이 동안지 말아 다 대리 혼자라 대화지 말아 대화 선생님아 판단하잖아 선생님 대화지 말아 하소와 오늘 त्यसरी नै निरन्तर रूपले त्यो जुन चाहिँ आर्य जुन नागार्जुनको छाङ्चु सेमी देवामा बताउनु भएको निरन्तर रूपमा जसरी यो संसारका चक्रमा फसेका प्राणीहरू पूर्व जन्ममा आफूले अहित गरेको कारणले यो जन्ममा धेरै दुःखहरू कष्टहरू भोग्नु परेको हुन्छ र यो जन्ममा त्यसै कारणले यो जन्ममा अब बुझेर सधैँ हित गर्ने प्रेरणा गर्नुपर्छ हित गर्नुपर्छ सधैँ हित गर्ने चाहिँ बुझेर हित गर्नु अभ्यास गर्नुपर्छ पहिलो जन्ममा त्यसरी पूर्व जन्ममा चाहिँ प्राणीहरूलाई अहित गरेको कारणले यो जन्ममा चाहिँ धेरै दुःख कष्टहरू आइलागेको हो भनेर त्यो निरन्तर रूपमा त्यो चाहिँ नागार्जुनले जुन सोलकमा यसरी बताउनु भएको छ 다 지지 지된 된종 능력이 너다 면도 되우대 심지어 넘라 패마도 너바는 종을 줄수 이젠이 된 리젠다 된조 하자면와 nen조 냐이라 들으시면 아니 된적이 다바다 면도 되우다 다바다 다와라 면도바도 동하라 어디 가냐 종아래 세나 어디 샘전나 파마가 제발든 다종 샘전 나발라든 동아종 어디 순간에 जुन संसार चक्रमा जुन छोलोकमा जन्मिन्छ जुन तीन सुगति र तीन दुर्गतिका जुन मनुष्य लोक सुर असुर जुन पृथ्वी लोक नारक लोक जुन सो प्रकारको लोक छ त्यो लोकमा जति पनि सुखहरू छ साना साना सुख ल्याएर जति पनि सुखहरू आफूले प्राप्त गर्छ त्यो सबै सुखहरू आफ्नै कर्मको फलस्वरूप प्राप्त भएको हो आफैले पूर्व जन्ममा जति चाहिँ प्राणीहरूलाई हित गरेको छ त्यसको फलस्वरूप यो जन्ममा यो संसारिक जीवनमा पाउँदाखेरि त्यसले त्यस फलस्वरूप आफूले सुख प्राप्त गरेको हो भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यसरी चाहिँ बताउनु भएको छ भनेर बताउनु भएको छ 가자. 어디서 세상다 다디 다세의 링에 자. 어쩐지 두 남자랑 시드라기 두지나 남자 테마다도 남자 탈 먹고 이셔라. 제가 가로래. 여자들이나 저번에 또 이거나 그 집에서 그 다른 분이생으로 강조주 제가 슬링배 알라마 슬링배 다니 랭이 자인데 누가 탐대 영사들이 내 센성게 탐대를 동안 찍는데 동안 넘어지는 뒤로 와가는 거지. 네 가져다. 지단 두다 좀 빼서 그니 지야말에 네 같이 세면에 루소도 자자마도 그 저나 개야말아. 그래서 제다데 라트데 저와다 저 상황에서 너무 제다데 탐해서 저 라트데 디자인이나 어두스레 제다네 선상 그다음에 슬립에 다는 랭이 자는데 장 느낌이 주면서 남산 깨지냐 말이야 뭐서 막 라트데 위야 돌야 시리스 아니 제네 장주지 주고 있는데 짱 lem이 쳐지겠어. 현세한테 인생이 타입이야. 현세 현세 상하들이 타입아 상들이 정말로 현이 세대 지기냐 장마지네 두자지네 장마지네 라서데 장마지네 그래서 라로 콘도데 미지 미치기냐 현이 장주기 주문인데 라상제 고마대 주문인데 짱 텔레비전이고 람사
깨지지 마지막에 라면서 제발 좀 랑 제발 좀 뒤집어 셴이 제발 좀 랑 제발 좀 탑라 셴 제발 좀 깨지지 마지막 셴이 장주기 중능인데 장주랑 산지 가면다 어떨 산지 가면서 가래 셴 제발 좀 제자 대소다 셴을 람 산제발 좀 어디래 근데 다들 다들 미콜로이 비기다 내가 자전다 그다 다 섬제 장자 받다 거기 동안 저도 좀 드러내야 저도 좀 줘 대자 많이 봐 이제 저가 산지 그만 라기는 것을 인도 저한테 그걸 거봐 자고도 나 지금 대주들 아니서 산지 그만 도와 자고도 대주 등에 담에 치서 한번 센스 어디 좋아요 त्यसै गरी लामा सेलिङबरले यसरी भनेर बताउनु भएको छ डाक्ने अनि लेन्युङकी चावाइले आफू चाहिँ आत्मग्रह जुन आफूले सधैँ म भनेर चाहिँ सधैँ लेख्ने जुन प्रकारको आत्मग्रह छ त्यो चाहिँ लेन्युङकी चावाइले त्यो चाहिँ सम्पूर्ण त्यो दुःखको फल हो त्यसले गर्दा सम्पूर्ण दुःखहरू प्राप्त हुन्छ दुःखहरू हुन्छ भनेर बताउनु भएको छ जस्तो त्यस्तो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो बुझेर चाहिँ जस्तो कुनै पनि एउटा बिग चाहिँ एउटा त्यो बिगबाट चाहिँ दुःख पाउँछ भनेर थाहा पाएपछि त्यो बिस जुन खाएर मर्छ दुःख पाउँछ भनेर थाहा पाएपछि त्यसले हामीले छुँदैन त्यसले हामीले डराउँछ कुनै पनि दिशाहरू छेउमा छ भने गनाउँछ फोहोर हो भने सिधेपछि हामीले योबाट टाढा प्रेरणा गर्छ त्यसरी नै म भनेर सधैँ सम्झिरहने म आजलाई चाहिँ एकदम आत्मग्रह जुन छ त्यो चाहिँ वास्तवमा एकदम दुःख सबैभन्दा दुःख उत्पन्न हुने हो त्यो चाहिँ जुन बिग जस्तो हो दिशा जस्तो हो त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यसरी बुझेर त्यसलाई त्याग्नुपर्छ र सेन छाउँछु डेबुइले अनि सेन भनेको चाहिँ अरू भनेको चाहिँ एउटा अरू भनेर जुनसुकै सानो किरादेखि लगेर आफूलाई दुःख दिने एउटा व्यक्तिदेखि जोसुकै आफूभन्दा अरू शारीरिक भिन्नता शारीरिक भएको चाहिँ त्यो चाहिँ सम्पूर्ण सुखको मूल स्वरूप हो सुख प्राप्त गर्ने मूल हो र बुद्धता प्राप्त गर्ने मूल हो हेतु हो त्यस कारणले त्यसलाई एकछिनलाई पनि चाहिँ समय खेर नफलिकन त्यसलाई चाहिँ अरूलाई हित गर्ने कुरामा चाहिँ अँगालिहाल्नुपर्छ अभ्यास गरिहाल्नुपर्छ तर आफ्नै हित आफूले मात्र सोचिरहने चाहिँ वास्तवमा दुःखको मूल भएको हुनाले एउटा दिशा छेउमा छ भने जसरी त्यो टाढा हुन्छ त्यसरी आफू सोचिरहने चाहिँ त्यागिहाल्नुपर्छ र अरूको हित गर्ने कुरा चाहिँ एक सेकेन्ड पनि मिनेट पनि नभइकन अँगालिहाल्नुपर्छ त्यसलाई अभ्यास गरिहाल्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ 这的开上我这属于的现在先生的那么家长的特别去年没干不啦，但看说的，小就推送的，三个他们三个即将嘛对吧？他们这三个即将嘛对吧？他们的대외 생이 산다 마음의 생이 단다의 생이 산다 봐. 오늘 저주는 지보다 그 생이 탐제 오다들 랑라 어디 가서 의식이 남았던 랑라 최땡이 탕매 최땡 저희가 소리 바 사운드 랑이다 바 사운드 보이나 사운드 배 최땡이 이름도 지지나 최땡 나 조마이나 그래서 두 가린다 랑라 최땡이요, 다바땡이요, 어디 딱 봐도 쓰고요. 랑의 이름 가리는 어디 뒤랑 최땡이서 어디 딱 봐도 쓰고요. 어디제 아니 뒤 가자 랑 가서 무슨 믿게 봤다. 네. 대야 가서 콜레 좋아하던 태면이 안 되는 야 자주 아야 산지 가만 거겠죠. 어디 가서 그러더니 디강라 대삼나 가서
다 타메 나마 맞다나 랑라 타메 나마 맞다나 아니 저 가서래 랑라디 내가 저 타마 나마 맞다나 아니 셰제 숭퇴 오다디 제도 아마리 제자도 짠 아마리 그래서 야 남도 통벌레니 랑 이담 먼저 봐도 오다디 아마리 셰제 숭퇴 제도 아마리 제자니 제자니 가서 그래서 소다 돈바 장주에서 나기 돈바 어디서 오든 산재 그런 타저로 어디 가마리 뒤인 가마리 다가나 신기 가갈라바는 송제 아니 도 가서 룸티 나저라 어떤 중에 타메 남아 땡지 오 디슈아 중가마리 딴 중가마리 아니 다음에 남아 맞나 다나 신기하니 가서 왕고 주시면 다만 남아 맞나 랑 타마베 그래서 랭에메 디더라 샘드 랑길 샘드 랭에메 디더라 대서 다만 남아 맞나 왕고 주시면 하나 야마리 제자 지내서다 다시 다음에 남아 때니까 디강라 다지가만이 초주도 생각하지 남아 됐던 거 담았던 게 좀 디강라 어디 가서 다음에 자 돼서 다음에 남았다나 어디 야마리 그냥 말이다 그거 플러스 또 제자 다음에 남았다 어디 그래서 저상을 좀 상한지 산적가 못해야 아니 가가네 좋은데 왕고 하자 그 룸티 나거든 산적가 못해 되니 왕고 주시면 산적가 못해 진짜 다음에 남아 때물 때네 다음에 남아 때물 전에 드디어 뒤까지지 나갈리지 까지지 나갈리지 제와 뒤까지지 뒤까지지 나갈리게 쳐 어디서 된 거래 까지지 나갈리게 쳐 어디 하고 쳐버려요 제 제말이나 아니 전 통화 대배적으로 좋아해 라면 전 통화 좋아 라면 제발로 전 통화 좋아 디 대배 라면 좋아 대바자 대바요 거면도 좋아 토도 가래 아니 야, 다니엘 룸자는 샤이. यसै गरेर हामीले जब यो 10 दिशामा छोक्चु 10 दिशामा चाहिँ जुन बुद्ध शतावरले सधैँ बसिरहेको चाहिँ भइरहेको हुन्छ दर्शनहरूले भइरहेको हुन्छ र त्यो सबैले आफूले आफ्नो इष्टदेवको रूपमा बुझ्नुपर्छ आफूले त्यो सधैँ रहिरहन्छ सधैँ प्राणहरूको हितका लागि भइरहन्छ तर हामीलाई जुन हितको लागि पाल्नुहुन्छ तर हामी जुन साधारण व्यक्ति भएको हुनाले पहिलो व्यक्ति अभ्यास भएको हुनाले हामीले त्यो त्यसरी चाहिँ बुद्ध शतावर आएर पनि हामीले दर्शन गर्न सक्दैन र तपाईहरूलाई हामीलाई हित गर्नको लागि साधारण मनुष्यको रूप देखाएरै आउनुपर्छ र त्यसरी नै बुद्धकै रूपमा भगवानकै रूपमा आयो भने तपाईँले दर्शन पाउनै हुन्न तपाईँलाई त्यसको हामीले त्यस्तो कर्म सजाएकै छैन त्यसैले हामीले दर्शन पाउनै सक्दैन त्यो एउटा साधारण मनुष्यको रूप लिएर साधारण व्यक्ति जस्तै गरेर तपाईँले सानो काका सिकाउनेदेखि लगेर माथिसम्म बुद्धता प्राप्त गर्नेसम्म साधारण व्यक्तिको रूपमा आफू जस्तै दुख्ने बिरामी हुने
बोल्ने खाने त्यस्तो साधारण व्यक्तिको रूपमा आएर मात्र हिट गर्ने हो। त्यसरी चाहिँ तपाईँले तब मात्र त्यस्तो चाहिँ बुद्ध सदाबाको दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईँ स्वयं त्यो अन्तरमा पुगेको हुन्छ, तपाईँ स्वयंको भित्री अभ्यास त्यो लेभलमा पुगेको हुन्छ, तब मात्र तपाईँले प्रत्यक्ष दर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। नत्र भए तपाईँले एउटा साधारण मनुष्यको रूपमा आए मात्र तपाईँले दर्शन गर्न पाउने हो, नभए पाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले चाहिँ जति पनि यो संसारका जति पनि बुद्ध सदाको 10 दिशाबाट आफ्नो हितको लागि आएको यसको कठिन जुन यसको कृपा चाहिँ यो आकाश समान कृपा छ भनेर उहाँको कृपालाई सधैँ स्मरण गरिरहनुपर्छ। उहाँले 10 दिशाबाट आएको सम्पूर्ण बुद्ध सदाहरू तपाईँको हितकै लागि आएको र यस तपाईँ आफ्नो इष्टदेव गुरुलाई पनि सबै कृपा आफ्नो मनमा राखेर उहाँको कृपालाई चाहिँ एउटा आकाश समान सम्झिनुपर्छ, आकाश समान कृपाले मनन गरिरहनुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। 讲那边的说的，人生老不对，先我啦，就那都弄的，最多能提过来，别没事呗，别啥不休息嘞，人生老不对，先我啦，人生老不，知不知道吧？我的对我啦，这种我啦。 让君拉面这边小棍子，让君拉面这边小棍子，让人顶的入了爱把人，让人他们让人顶的入了爱把人。 让他一门关呢，都是棒。我的，是的，拉面这边卷下来，让你卷的，拉面这边下来，才怎么的，让你顶的入了爱不意思，但让你心的，但入了，不卷上点吧，但毛人吧，就是让你顶的入了爱不。 让咱一毛关的都已经棒，的人的捐不可能，都已经棒，我的捐开的是当然是人的捐不，好高的人的捐吧，你好高的都是棒过来，没忙呢，在咱们这边捐东西吧，现在人的捐怎么棒过来，都是棒，我就来评了。 जुन पाँचौँ पाँचौँ दलाई लामाले यसरी बताउनु भएको छ राङसेम लोपर ठुसेम लामे नामतर स्यावरसेम भनेर जुन बताउनु भएको छ आफ्नो जति पनि आफ्नो इष्टदेव गुरुको जुन चाहिँ क्रियाकलाप जुन आफूले दोषहरू देख्छन् गुरुमा जुन प्रकारका दोषहरू देख्छन् जुन प्रकारका नमिलेको कुराहरू देख्छन् यो सबै वास्तवमा चाहिँ आफ्नै भित्रैको आफूमै भएको दोषको कारणले यस्तो देख्छ आफूमा त्यो र आफूभित्रै भएको दोषको कारणले चाहिँ बाहिरी वस्तु त्यसरी देख्ने हुन्छ आफ्नो गुरुले विशेष गरेर यहाँ गुरुलाई देखाएको छ गुरुमा हुने दोष जति पनि दोषहरू देख्छ त्यो सम्पूर्ण आफ्नो भित्रको दोषहरू चाहिँ बाहिर निस्केर आउँछ आफ्नो दोषको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो बाहिर गुरुलाई त्यस्तो खालको जुन जेवा चाहिँ जुन गुरुले देखाउनु भएको छ त्यो चाहिँ वास्तवमा हामी जुन श्रवण जुन दुःखहरू छन् त्यसको भित्रको दोष हो त्यो दोष चाहिँ हामीले चाहिँ गुरुमा देखा पर्छ आफ्नो भित्रको दोषहरू चाहिँ गुरुमाथि देख्छ त्यो वास्तवमा गहिरो हिसाबले बस्ने हो भने त्यो आफ्नै भित्रको दोषहरू चाहिँ हामीले उत्तातिर देख्ने गर्छ जब त्यो आफ्नै दोषहरूबाट सम्पूर्ण मुक्त हुन्छ त्यो सम्पूर्ण दोषहरू गुरुमा देख्ने दोषहरू स्वयं मुक्त भएर जान्छ त्यो दोषहरू देख्दैन भनेर चाहिँ ngaba चाहिँ पाँचौँ दलाई लामाले यसरी बताउनु भएको छ भनेर बताउनु भएको छ 근데提出了要被阿波下，现在两个通为堂堂堂，现在
내가 통해 당낭탕 라메 가르 잡아이네 라메 가르 잡아이네 다 지금 가르다는데 랑이 쥐어라 봐다 라마 때다 라마 세야되고 라마다 상예 세야돼 좀 찍어라 봐 어디 학디 시샤도는 시고다 되다 나자도 마시고도 봐 상견이 가자 상견이 배 가져다 배 이런 거 치면 제자 이나야 힌두 도마 주기 델타부터 상제를 따버지 견제 지와라 오마 주고도 지 저지 견제 지와라 다나선 길 상제기 샵지 중에 결혼 레베 까마스 뉴런 유지다지 샵지 주거래 이나야 이내야 상계라 샵지 로니타니 버데 수쇼르데 상제세마 땅 통가 말해 상제디 아니 작전시다 순내제마 따고 말해 그 기능을 가면 그래서 열때 라비 그래서 나저 소녀를 붙어걸라 부모지기 다 가서래 두 파라칸도 산제 그러잖아 보래 아폴네 아니 산지게 디듀 산제 체메 사지게 아니 산지게 산지 룽데마래 자도 코나만 도래 레비카마 쳄지 나만 도체 어다데 베 콜라베 벨레슈 셰송섬 템버래 두바라칸 부아젤라 산지 부모들 벨레슈 셰송섬 오데 그 세간을 산지 마다지 산제 샘제 대한 진짜 뜻은 어때요? 그 제가 그보다 까만 것이 냐외나 내였을 것 같은데 결혼을 까마 제가 노데 상제 마다 산제를 해주시고네 이런 거 산제 마토 상제 마다 상제 마토한테 언제 산제 샘제인데 샘제에 제사 신이 때 오데 코랑 쩐디 산제 잡아는 샤 코랑 쩐디 봐 산제를 쩐하면 코랑 쩐디 산제 잡아는 샤오 두세 자자다 진짜 라고토에 다나나 자자다 그 라마 생기지라 제자 라마 상계자 상계 라마서 도다 되지구나 제자 대자자 선생 룽정다 제자 아니 진짜 강자베네 아니 진짜베 제마매바 쥐매바 제자 산지 잡아봐 산지 잡아 누르 가야래 남아 산지집에 예시 라와니 자 버서 누르가야 영시야 뭐 제자 진짜 강자베네 견도 또나 랑이 산지기 잡아 샤르 근데 제자 진짜 락바통에 다나다 하지만 락바통 양을 입어도 제발 뭐 다나다 아니 지승 진짜라 왔더베 단난당 지승 가신드베 먹지 지승 라메 강수한테 지승 가신드바 정말 강수마다가 누와 지승 가신드베 먹지 그래 지승 가신드베 먹지 지체 초스되베 산내데 지체 강 이렇게 서서 강 제베는 지지 어다 지정마 세상만을 쳐줘 네 그래서 네가 먼저 창문을 쳐줘 로하게 작한 지지 쳐줘되베 산내데 어디에 뭐네 산데 띵마지 어디 창문을 쳐줘 산내지 가서 지삼
펜데주에 자과 지삼 강삼바 지삼 펜데주에 자과 아니 강삼바랑 강삼바디 아니 그래서 내가 다들 그 펜데 산지 거기 펜데 타다 누에게 자리 오다 랑 강삼바디 다들 자디 랑 강삼바디 펜데 타다 랑다 생기 랑다 생든 탐지 오다 펜데 타 누에 자디 랑 삼바들에서 오대 최입니다. 최입니다. 저 삼바들 삼바들 어떠세요? 야 뒤에 다 뒤도네 때때 야 신도나 어디도네 렌상을 열어 향도 렌상을 저도 도박하래 어디도네 렌상을 열어 야왕갑에 숨듯이 다시 물어 त्यसै गरेर यो जुन आगम त्यहाँ गुरुले दिनुभएको छ जस्तो जसरी चाहिँ हामीले आफ्नो भित्रीको दोषको कारणले गर्दाखेरि गुरुमा चाहिँ इष्टदेव गुरुमा दोष देख्ने गर्छ वास्तवमा गुरु र बुद्ध एक हो गुरु र बुद्ध एक समान हेर्नुपर्छ एक समानले बुझ्नुपर्छ तपाईले त्यसै गरेर यसरी चाहिँ दोष आफ्नो दोष देख्ने उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने बुद्ध जुन शाक्यमुनि बुद्ध चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेर गरिसकेर पनि बुद्धत्व प्राप्त गरेको सम्पूर्ण थाहा भएर पनि आफूलाई चाहिँ धेरै वर्ष जुन सेवा गर्ने जुन आफ्नो चेला छ जुन गेलुङमा लेक्पीमा भन्ने छ यहाँ गेलुङले चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धमा सधैँ दोष देख्ने गर्छ उहाँलाई चाहिँ सधैँ मान्छेलाई चाहिँ यसरी घोगरतङ्सी भन्छन् जुन अरूलाई चाहिँ यसरी लाटा बनाउने पारेको जस्तो देखिन्छ जसरी चाहिँ बुद्धलाई चाहिँ एउटा माइलाले चाहिँ फलफुल सब चढाएको हुन्छ चढाउँदाखेरि बुद्धले उहाँको भविष्यवाणी गरेको हुन्छ तपाईँ भविष्यमा गएर यस्तो बुद्धमा तपाईँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यस्तो बुद्धमा चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्छ भन्दाखेरि उहाँले हाँसेर चाहिँ उहाँले एक प्रकारको यसरी चाहिँ अरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ छाकाएको झुकाएको यस्तो चाहिँ लाभ पारे यस्तो प्रकारको चाहिँ आकर्षण कुराहरू गरेर लाभ परेको जस्तो चाहिँ फसाएको जस्तो अनुभव गर्छ त्यस्तो देख्छ त्यहाँ वास्तवमा उहाँ बुद्धत्व प्राप्त गरेर सिक्नुभएको थियो अहिले बुद्धको कुरा गर्नुभएको हो बुद्धलाई चाहिँ उहाँकै बुद्धलाई सधैँ सेवा गर्ने चेलाले नै बुद्धलाई यसरी हेर्नुभएको थियो बुझ्नुभएको थियो यो गेलुङमा लेक्मीमा भन्नेले चाहिँ यसरी चाहिँ बुझेको थियो त्यो के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा उहाँले कहिले त्यो आफ्नो चेलाले कहिले अभ्यास नगरेको त्यसको आफ्नै दोष चाहिँ यसरी बुद्धमाथि पनि दोष देख्ने त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ आफ्नै भित्रको आत्माका आफूले भित्रको दोष जब सफा गर्दैन तब दोष आफ्नो गुरुमाथि देख्छ चाहिँ देख्छ जुन अघि नै मैले तपाईँले भनेको थियो बताएको थियो त्यस्तो हुन्छ त्यसै कारणले गुरु भनेको बुद्ध आफ्नो इष्टदेव गुरु भनेको बुद्ध समान हो बुद्ध स्वरूप हेर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ 这些确实对为三点的，这菜看这边的龙安市场，这菜确实对为三点的，这三片的对为早晚空，我的。 就是这整片的这边早晚空，这垃圾呗，个地呢，这些确实这边三年的，这些确实这位，确实特别确实这位三年的3年好那的呢。 삼내 태 지삼 펜데주에 가르삼 담지 주에 지삼 펜데주에 자고 가르삼 타는 펜데 남대제 그 내가 다주 되지 산저 거마기 되게 담지 루야 대자와 고스
是300天，开始300天我的，在确实了不是在啥，各位新年啦，30년 대바다 대고다 잡으러 제가 어디 갈 사바이는 근데 타다 되게 자와 이뭐 코스 하고 그래서 야 यसको अर्थ चाहिँ अब संक्षेपमा भन्नुपर्दाखेरि जसरी यो शब्दको अर्थ चाहिँ लाई भन्नुपर्दाखेरि जति पनि यो चाहिँ धर्म छ थाम्बिछु भन्ने कुरा जति पनि हुन्छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू अरूलाई हित गर्ने अरूलाई हित गरेको कारणले नै त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ थाम्बिछोमा परिवर्तन भएर जान्छ सम्पूर्ण सुखको हेतु अथवा सम्पूर्ण चाहिँ सुख पाउने हेतु नै अरू प्राणीहरूको हित गर्ने जुन प्रकारको आश्चर्य छ जुन प्रकारको सोच छ र जुन प्रकारले अरूलाई हित गर्छ त्यहीबाट नै सम्पूर्ण सुख यो संसारिक सुखदेखि लगेर बुद्धत्वसम्म प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण हेतु नै यही हो भनेर बताउनु भएको छ 안되는 땅에 어디다 소리 오늘 다시 어디 디스몰 가서래 이래다 다들 룬팅이 좋을 때 장마이나 내 저와 세살이야 신이 된 주고라 대주할 때 가서 파타마 산제기 주세미래 갑래야 별별 파타마 산제기 대스마레 랍다 되게 자자스 랍지 자자죠 얼마 지나려야 상제래야 라만 하바진 오늘 체디 중에 되니와 상제래야 라만 하바진 투나 어느 저도 도망 오늘 체들 두개 다스 오 되니와서 까나 파다마스 산제래야 라만 하바진 오늘 체디 중에 되니와 어제나 산제 가와다야 어때서 말해 저 제가 체들 산제 가와 또 그랬어 산제 저도 도망 오늘 산제래야 라만 하바진 오늘 체디 중에 되니와 어때 해서 되니왜 바다마 산지가 어때 다가다 생게 가다마 게 자율래 아니 가서 라마레자 하베 되지 창스야 지금 다 전부 되지 라만데 라마레자 하베 되지 창스 다 전부 되잖아 제대로 문을 야야마스 수마레 가다마 게 자율가 고라니 냠냠하잖아 알까? 대장 어디서 알았어? 대장한테 20주발에 저거 인제 부디 제비 20주발 나다 르장아 20주발에 연전 탐지 랍조자 라마만나 시절이 현재 탐지 간주든지 탐지 로네마 셰동에서 이나 등에 저거다 현재 탐지 랍조자 라마만나 시절이 다 라마만나 랑라 라마만나 가서 제일 주다 최주다 라마만나 아니 코알 조정 말했어 랑주라 떡받대지 랑주라 랑주라 다치 사랑을 떡받주라 제제 코알 조정 말했어 라마만나 라마만나 시스템은 랑코알 조정 말했어 라마만나 시스템은 되네. 자, 점바 매바 주의 바로
drummer, Jimenez. Gas the Trudan, the Java to Stangan or the Mana, Java Zimba, Jawas and the Trudan, the Zingitan Mana. Java Zimba Mama, 3 parallel drummers. Chata Java the Zingamavita, Tritiki Jaza Parul, Ranke to Marba. Oh, Jaza Parul Mara. Chatanashi, and Tusun Sangye Tamji, Lama Talatane Jungs. The Tusun Sangye Tamte, Tanya, Tusun Sang Tamte, Lama Chunga, Dua, Rundina, Ishidua. Tusun Sangye Tamte, Lama Chunga. Chaza, Sajun Sangye, Lama Talatane, Lama Maybe Conrola, Sangashi Miyame. 어디 아고 라마 메베 공로나 상계세 민디 아마레스 자다 상계 삼제 라마데 중앙에 라메 간예 지승 라메 지승 루 라메 간예 지승 루 되죠그래서 에 가서다 델다 가서 깔아 가지고 나 어디 저러서 어디 야 어디 주셔 त्यसै गरेर चाहिँ यो आफ्नो गुरुलाई जुन चाहिँ अभ्यासको क्रममा आफ्नो गुरुलाई चाहिँ बुद्ध भन्दा नि चाहिँ माथि स्वरूपले हेर्नु सक्नुपर्छ चाहिँ फतम्ब साङ्गेले यसरी सुङसी गर्नुभएको छ जबसम्म चाहिँ लामा आफ्नो गुरुलाई चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँको गुणलाई यसरी गुरुलाई देख्नु सक्नुहुन्न जबसम्म आफ्नो गुरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न गुरुलाई बुद्ध भन्दा नि माथि हेर्नु सक्नुहुन्न तब चाहिँ आफूले यो सम्पूर्ण कन्फ्यु टेङ्गुरहरू जति पनि धर्मशास्त्र बुझ्नु सके पनि यसको मतलबै बुझे पनि नभएको खण्डमा चाहिँ आफूले चाहिँ कुनै पनि मुण्डु सिद्धि चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न तपाईले गुरु बिना कुनै पनि सिद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ बताउनु भएको छ त्यसै गरी इन्डाबुटी उहाँले पनि चाहिँ योन्देन थाम्जे रबज्योति लामा मेना सिथर मे भनेर जुन चाहिँ बुद्ध छैन जुन गुरु छैन भने आफूले कुनै पनि गुरु प्राप्त गर्नु भएन अथवा गुरु आफूलाई मार्ग देखाउने सिकाउने गुरु छैन भने जुन सांसारिक जीवन चक्रबाट तार्ने अवसर प्राप्त हुँदैन र त्यसै गरी बुद्धता प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन जब लामा छैन भने यो संसारमा जति पनि बुद्धहरू बुद्ध सदाभावले देखा पर्छ यो गुरुकै कारणबाट हो यदि गुरु नै छैन भने तपाईले एउटा बुद्धको नाम शुद्ध तपाईले सुन्नु सक्नु त्यसैले तपाईले चाहिँ गुरु नै प्रमुख हो र गुरुलाई आफ्नो सधैँ आफ्नो गुरु चाहिँ अभ्यास गर्दा गुरुलाई गुरु देखाउनु पर्ने हुन्छ गुरुलाई बुद्ध भन्दा नि अधिक रूपमा हेरेर माथिल्लो तहमा बुझ्नु पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ बताउनु भएको छ 아다데로 롱지요 안다데레 다 자와데 들어데 이제 파방게 자이베다다 라마 장부 링아 좋아래 어디 제지 당버디 빼 미즈 사보트 사보레 어쨌든지 어디 시 다들 라마 해야 돼 신앙할 거 아니니 어디 가서 산주군중오 내진 주구로직 산주군중오 나왔지 뭐 주구 남은 거야 근데 로직
어때 등이 지라마 어때 라마 세야죠 오늘 전에 삼을 딴 거사 라마 세야죠 삼을 간지 딴 거였으나 저 과지 간지 고만에 전에 과지 이제 다 빼졌지 지지랑 지 랍데 지자면 어디 고만에 전에 과지 오다 타도 과지 맞죠 오다 라마 세야죠 어디 다 그래서 여러분 자라마티 그래서 지 잠을리게 라마타 지 잠을리 미싱 라마타만 수서는 디 가서 왕고 뒤에면 가다다 가람 가서 룽티나 같이 뭐 담바다 지고라 어디 라마테 어디 산제 군지 산게 탕지게 예시 네 대화처럼 주고 로지가 지도가 아구가 다 상게 탐 대상게 탐지를 도와 상게 탐지 두를 도와 산제 군지 시 대진 주고 로지 괜히 진전라마 어다 괜히 진전라마 괜히 저거 진전하다 괜히 되고라 대직 뭐 되니 진짜라마 어디 셔버려 산적군지 되니 산적군지 이제 죽어야지 되니 진짜라마 군지랑 신 타도 산적군지랑 신 타도 라마 취주고라 라마 어디 라마데 취주고라 네 가다 칸에 지금 기회자지 대바치는 대바죠 닝 타바네 니네 소원 돼서 아니 디제 파도 그도 다메제 수수 어제데 지단 체만 파도 상대를 가보면 더부터 상대를 가보면 더부터 깨지 다들 파도나 깨지 레라 어다음에 제수를 나서 죽었다 더나 깨지 레라 타네서는 깨지 상만제부터 라면 제수는 어디 다 다음에 두 죽으죠 봐 죽으죠 어때라 야 저는 제르나 어디 제수들이나 어디 어떻게 어때요 다 들어 어디 다 돈다티기 때문에 들어오래 어디 대선만이 장모 그런 거래 대선날 주로는 타마신 그래 라마메베 코로나 상계치지 미야메 단지도 대하고 와 대하고는 대하고래 대하마고는 대하고 말해 두스래 야야 오늘 대사한다 저등이 야 눈 그자 त्यसरी जुन जुन क्याप्चे फबङ गरेर मूर्तिले जुन बर्खा गुरुले जुन बताउनु भएको जुन सांगे कुइमो इसी देवा चेम्बे रोजी छोगो रोजी भनेर जुन बताउनु भएको छ जुन सम्पूर्ण बुद्धहरूको स्वरूप इसी चाहिँ देवा चेम्बु त्यो जुन बुद्ध सम्पूर्ण बुद्ध र त्यसको प्राप्त गर्ने मेन हेतु नै गुरु भएको कुरा र देङे ठेन्जेन लामा कुङ्गे राङछिन थर्तुक भनेर यो सम्पूर्ण चाहिँ को मूल चाहिँ यसरी जुन बुद्धको जुन मार्ग छ त्यो सम्पूर्ण प्राप्त गर्ने नै लामाकै माध्यमबाट प्राप्त गर्छ त्यसैले लामा बिनाको कुनै पनि बुद्धहरू हुँदैनन् लामा भएकै कारणले जति पनि बुद्धहरू देखा पर्छन् त्यो आफूले जति पनि बुझेको ज्ञानहरू त्यो लामाकै कारणले देखा पर्ने भएको हुनाले आफूले मार्ग अभ्यास क्रममा लामा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो लामा आफ्नो इष्टदेव हुनु भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हो इष्टदेव गुरु बिनाको आफू बुद्धता प्राप्त गर्ने सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ बताउनु भएको छ त्यसैले सधैँ चाहिँ दिनमा सधैँ चाहिँ छेनमा चाहिँ गुरुलाई चाहिँ आफ्नो हृदयदेखि चाहिँ सतपसी गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ
चाहिँ सतौष भनेको प्रार्थना सधैँ चाहिँ हृदयदेखि चाहिँ छेनमा हृदयदेखि चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। 다 됐겠어. 늦어버리는 지기다. 수직스. 다 이제 수직부 되나 많이 거라. 오. अब धुजीचोबाको आगाम दिँदै हुनुहुन्छ गुरुले, तपाईँले राम्रोसँग चाहिँ सुनिदिनु होला। 윤시를 벌었지만 사무동만이 윤시를 벌었지보다 되게 직직 네 다시는 뭐도 잡아 네 다 제동 받더니 그래서 시험을 용 제베데 보여주니 저한테 시스네 되게 대동바 근데 저 되게 그래서 시행이 모두 저 다들 가시오래 제자 이 시에를 별로 잡아 담았더만요 저저다 봐 어디 그냥 되자와 시행이 뭐는 찍찍 집에다 시에버이나 어디 표현이 쌍게 탕매 다 문제라 까바 채와 탕직 까바 채와 탕직 망보 까바 채와 탕직 밀리언스 인지도 밀리언 까바 채와 밀리언 다 10밀리언 채와 까바 채와 저대한 탁지 망보 오 싸게 탐지 쳐발래 셰르지 받았지만 다 셰르니 뭐이 가서 뒤잡아 있네 가 저도 음질이 생각을 주해봐 어디 찍찍 집에 있냐 표현이 싸게 탐지 좀 접고 디안 까봐 차와 디안 탕지 망보 내가 접고 대전 셰다기 펜쳐 직직 제보다 직직 봐 셰베나 진짜 펜들 가르세나 코에 동안 그동안 탐 냐와이다 들어라 동안 탐 저기 자와 단지 말해봐지 똥머니 사모 똥머니 또 시험데 코네마 또 심어야마 되면서 코나 똥이 되면 싫어 코나마 뭐야 말해 제장 디기 제장 직직 쉐어다 직직 집이나 네 시에를 벌지면서 직직이 제보다 시에나 쌍게 탐제 까바 채와 특들 망볼 제와 보아냐 사배 편시대 제와 인스 어디 세상에서 수지 공지 तपाईले जुन यो धुजीचोबाको जो शेराब गिफारो दुचिबा भनेर यो जुन यो छन् यो धुजीचोबाको यसरी तपाईले यसलाई श्रवण गरेर यसको बुझेर तपाईले चाहिँ यो लेखेर जुन लेखेर अरूको हितको सम्झेर यसो लेखेर यसो गर्छ यसको फाइदा चाहिँ अत्यन्तै छ। तपाईले चाहिँ कल्वा छेवा ठाठिक जुन लाखौं करोडौं चोटि चाहिँ बुद्ध शताब्दीलाई चाहिँ दान गरेको जुन प्राप्ति गर्ने जुन चाहिँ स्वनाम छ जुन पुण्य छ त्यो
बराबरको पुण्य चाहिँ तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। किन त के कारणले गर्दा त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन सेराफको फारोतो जुवा जुन छ यो चाहिँ के हो त भन्दा यो एउटा शून्यताको विषय हो, एकदम गम्भीर विषय हो। यो शून्यताको विषयले नै यो शून्यताले नै यो संसारको जुन चक्रा मुक्त हुने जुन आत्मग्रह छ यो चिड्ने, यो आत्मग्रहबाट तपाईँलाई चाहिँ विमुख गर्ने, यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ योबाट मुक्ति पाउने अवसर दिनु नै यो सेराफकी फारोतो चुबाको जुन यो भएको कारणले गर्दा, यसको कारणले गर्दा तपाईँ यो संसारिक दुःख चक्रबाट मुक्त हुने को जुन संसारको दुःखमा फसेको छ त्यो संसारको दुःखको चक्र आत्मग्रहलाई चिर्ने जुन उपाय नै, जुन चिर्ने ज्ञान नै त्यो भएको कारणले गर्दा यो अत्यन्तै प्रभावशाली छ। तपाईँले यो लेखेर यसलाई बुझेर लेखेर र अरूको हितको लागि सम्झेर यो जति पनि तपाईँले चाहिँ अभ्यासहरू कोसिस गर्नुहुन्छ यसको अत्यन्तै लाभ छ। यो चाहिँ हजारौँ लाखौँ करोडौँ चाहिँ यसको चाहिँ हित चाहिँ पुण्य तपाईँले सञ्चय गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बताउनु भएको छ। 다스게 삼자의 처중에 들어오셔도 진짜 물론 탐제 산조금 같이 돼 있어. 고알 줬으니까 어디는 거지. 봐봐시를 해버렸지만 됐다. 왜 저거 좀 줘서 꿀렁대. 이 룽시아데 샘제 탐제 그 자들들 그동안 자들은 저 선정을 거야 저기 저들은 अब म तपाईलाई आगाम दिँदैछु र तपाईहरूको आश्रय चाहिँ र कुलुङ चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको यो संसारको जीवन चक्रबाट मुक्त गर्नका निमित्त हुँ, सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितको लागि हुन् भनेर म स्वयंले चाहिँ आगाम लिँदैछु। म सम्पूर्ण प्राणीहरूको यो संसारिक दुःख चक्रबाट मुक्त गर्नको लागि donde जुलिमले संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुनका लागि म चाहिँ आगाम लिँदैछु भनेर तपाईँले यसरी चाहिँ आश्रय कुलुङ यसरी चाहिँ बनाउनुपर्छ। कुलुङ यसरी चाहिँ आफ्नो मनमा यस्तो प्रकारका कुलुङहरू चाहिँ चोसी गर्नुपर्छ भनेर बताउनु भएको छ। 자가라 기라 야베자자 다가 부지불면서 나마면서 베기다 바우시레 버좀 되죠. 마타마치 생각 좀 자들아 되게 되다 좀 된데니 여나 저지 다 그면서 주건라마나 결혼도 니잖아 주기는 맞아 주마 삼바 쳔보르다 모다 다바주 쇼르네 전에 나도 되게 대산다다 주하고 라서데 론제 남네 여여 전에 쳔보 순야제 제도드네 전데니 유회 좀 손님지 지전에 자세선데 세예 자와제데 세지면 순야 반을 론제다 주거지네 샤츠데 대시마라 때문에 그 장벌성데 좀 다시는 줘서 대내결로만 좀 된데가 나왔던데라는 좀 된데게 살아 그에 자탄데 레슨 거지네 그 저주도 그도 서비스롭대 그래 다 사시에 보게 주제면 더 잠들는 증인데 잠바데 선데 저건 남다생라 줘봐라 줘야 이 담은구를 나면 달아가느냐 다야미 대망 다도 승계 탑지다 생계 탐지게 두순도 사백게 왜 짜올 때네 다가 신제베 잔주게 세는 거지 다다 선전 탐지 줄라 제와당 그다 제와는 미냐마 공도 영화 쇼스 어때문에 보죠 आफूले गरेका जुन भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान कालमा गरेका सम्पूर्ण पुण्यहरूको कारणले गर्दा सम्पूर्ण प्राणीहरूको मनमा बुद्धिचित उत्पन्न होस्, आफ्नो मनमा बुद्धिचित उत्पन्न होस् र सम्पूर्ण प्राणीहरूको मनमा पनि बुद्धिचित उत्पन्न होस् भनेर चाहिँ परिणाम गर्नुपर्ने हुन्छ।
Chancho Sancho Rinpoche Ma Je Pa Na Te Jue Ji Ke Ba Nyamba Me Ba Kane Gondo Be Ma Jo Tonye Tawa Rinpoche Ma Je Pa Na Te Jue Ke Ba Nyamba Me Ba Kane Gondo Be Ma 네. 다신 두스도 사베 계획할 때네 나다 semjen 탐제다 상계 탐지게 두스도 사베 계획할 때 탐자 때네 로아를 주가 semjen 탐제 뉴즈도 산지 홀 프론 뉴즈도 산지 가와 터바 다 아니 가서 아니 가서 로아스니 탐지 원잡지고 아니 자와를 같이 그거 댄지기 사람 그때 샤베 시제부 때마당 아니 자간나 신기디 잠블링디 망투 무게 네무 투제 탐제 랑사시 때마다 내 탐제 용주 내 단단 내자 용주 내 탐제 랑사시 다나신 게 사이지가 취지가 매지가 룽이지가 탐제 어떤 단단하시네 봐 시네 그래서 봐 시네 아니 탐제 되게 담아 너가 사이에 가봐 뉴도 타와 야쇼스 어디 말이야 आफूले त्रिकालमा गरेका भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान कालमा गरेका र त्यसै गरेर सम्पूर्ण प्राणीहरूले गरेका त्रिकालमा गरेका पुण्य र त्यसै गरेर सम्पूर्ण बुद्ध शताब्दीहरूले गरेको त्रिकालका जुन पुण्यको फलले सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ यो संसारका दुःख चक्रबाट मुक्त हुन् र त्यसै गरी आफूले यो त्रिकालमा गरेका सम्पूर्ण बुद्ध शताब्दीहरू सम्पूर्ण प्राणीहरूको त्रिकालमा गरेका पुण्यहरूले गर्दाखेरि पूजनीय गुरु दलाई लामाको धेरै आयु जिउन पाऊँ उहाँको कुचितेसी गरून् र त्यसै गरेर यसका सम्पूर्ण पुण्य हाम्रो सम्पूर्ण आफूले गरेको सम्पूर्ण बुद्ध शताब्दी प्राणीहरूले गरेको पुण्यले यो संसारमा जति पनि दुःख कष्टहरू छन् रोग व्याधिहरू छन् जति पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू छन् यो सबै नाष्ट भएर जाउन् सबै चाहिँ दुःखहरू नाष्ट भएर सम्पूर्ण प्राणीहरूको मनमा करुणा जागुन् सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ मार्गमा अभ्यास गर्ने मौका पाएर चाहिँ बुद्धता प्राप्त गर्न पाउन् सम्पूर्ण प्राणीहरू बुद्धता प्राप्त गर्ने हेतुमा परिवर्तन भएर जाउन् भनेर चाहिँ परिणामन गर्नुपर्ने हुन्छ 대모 단투슨 사바 계획자와 랑게 사바 계획자 선제 탐직 투슨 사바 계획자와 상게 탐직 투슨 사바 계획자와 파다짬 임마다 때네 파다짬 나지 파다짬 상제 주가 탐네 파다짬지 그래서 나지니 할말 파다짬이 상제 알았어 semje 파다짬 semje 탐제 파다짬 상제 가발라 파다짬 랑티베 다도 그것도 영어쇼스 त्यसै गरेर आफूले गरेका त्रिकालका गरेका पुण्य सम्पूर्ण प्राणीहरूले गरेका त्रिकालमा गरेको पुण्य सम्पूर्ण बुद्ध शताब्दीहरूले गरेको त्रिकालमा गरेको पुण्य चाहिँ
आफ्नो स्वरूप नभएर नामाकानको रूपमा चाहिँ जब मात्र स्वतन्त्रिक रूपमा नभएर एउटा नामाकानको रूपमा मात्र वास्तविकमा आफैबाट उत्पन्न भएको हुँदैन, नामाकान मात्र भएको स्वरूप शुद्ध हेरेर र त्यसै गरेर नामाकान मात्र भएको बुद्धता प्राप्त गर्न सकुन्। सम्पूर्ण नामाकान मात्र भएको प्राणी बुद्धसत्ताहरू नामाकान मात्र भएको बुद्धता प्राप्त गर्न सकुन्। जुन वास्तविक आफ्नै स्वरूप हुँदैनन्, त्यो नामाकानबाट जुन तोक्पी फर्स्याक भएको अनुभव गरेर त्यसरी चाहिँ तोक्पी फर्स्याकको बुद्धता प्राप्त गर्न सकुन् भनेर चाहिँ परिणामन गर्नुपर्ने हुन्छ। जमन बाबे चाहिँ बाटो कुछ सम्भव त्यहाँ त कुनै चाहिँ सन्तानहरू चाहिँ गवात चाहिँ चाहिँ जावातन चाहिँ जुङ्गो कला छु जङ्गो त ताके चावा चाहिँ समाज चाहिँ रातो मगर चाहिँ जिते काम दे फेदे मनलबा खाना चाहिँ सामे जिन कदे चाहिँ त्यही कुछ चाहिँ तुझे लोन्डो